Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta iba sa ti Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 11. Bayan ti panakadisiplina tayo, saan tayo amaragsakan, no di kat agladingit tayo. Ngam kalpasan na, sagrapan tayo ti kapya, kantal na abunga, tinalintag abiyag. Tigungguna dagiti dusaan ti Diyos, tapno ipakita na kadakwada ang nagbidot da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Muna! Muna! Adak ditoy. Oh, apay, anyat gatangem. Adda ka mo't lagayam dita anak katugaw. Saan nga minatay ta cellphone mo tininto na rem? Gumata nga man iti soft drink, kan tinapay. O sige, mabitla ang nga ro, tayo nakmangalay Jeref. Tay nalami iste alam ha! Wen! Oh. Oh, Ay, anto yan? sorry, muna. Saan kaya madita ti kayat ko? Sukatami ti sa Valley of Flavor. Anya? Pagsubyan nakmanan? Ay katagananos ka, muna. Customer is always right. Kunada ka rod. O sige, mabit nga rod, tayo nakmangalay ti sa balay. Uy, adda baro a cellphone mo ah. Nangalaam ngay. Oh, shh! Di kagtagtagari pare. Cellphone ni muna dito eh. Tinakaw ko. Anya? Di na pulos nadlaw ti panang takaw ko. Uray ti sa gasot a pisos a pinagbayad ko kenkwana ket ginanadlaw. Impagarup na asa nga ribo ngagpaiso tintad ko. Anya? Di pa ikot binariyaan na iti ado ti sa gasot a kwartam. Ay katwa na. Naitaray kon tupay ti cellphone na. Si kamot. Uray ni muna. Takawan pa'y. Sana bale, tado ti pagkwartaan na. Sana kas kanyak, nga istambay lang. Ibagayo ka ni Roy nga anak yo, tay subli na kanyak ti cellphone na tinakaw na tata. Nangina day jay. Anya, tinakaw ni Roy ti cellphone mo, balasang ka. Wan tata. Iso ti atapak ka na nga la. Ta iso lang tiin may ide, iti tersena paglaklakwag. Anya. Awan tinakaw ko a cellphone. Period. Anya kayo ka di? Iso nga rod adamdamagakan ka. Tay may ni muna dito'y balay kat sikat itudtudo na anang takaw. Uray mataya kitan. Saan ka nagtakaw tatang? My goodness kayo mate. Saan man akas ti panagsasaom kanyak nga amam? Ay, nupod no, asaan asikatin ang takaw? Ibaga may tinasaya at saan nakasta? Anya ti kayat yaw? Umiisimag kasta ka day? Anya kayo umatan? Muna, balasan ko. Imayak ta kayat ka akasarita may papan iti cellphone mo. Nana. Bayadan milaangan ti cellphone mo at tinakaw ni Roy. Ha? Kan may sa, nadilit aminan ni Roy ti adda iti cellphone mo. Kan addamat basit dadaal na balasan ko. Anya? Iso ano mabalin? Bayadan laangan ni Roy ti cellphone mo. Ngam saan ko mga tay nang ginaunay balasan ko. Ta saan mo't abaro. O sige. Pabayadak lang ang ti cellphone ko, Nana. Sige balasan ko. Ta ibagak iti asawak. Ta iso timang bayad. Anya kakadimot Clara. Iso nga agruam dahi ta anak mo. Tadi mo mo't ngamin kontraan ti madi nga aramid na. Kaasimot ngamin ti anak ta, lakay. Ay. Manulaang mat ngay no bayadam ti cellphone ni Muna. Amam, maupay ako ni taramid ti anak ta. Idi agad adal pay lang iti kulihiyaw. Naaramid nan, ti kalukwan. Iso aday jay, nasuspindi iti pagadalan.
Kasanukat ka no nga minti aramid na. Ay nalakay, ar-aramidek laeng ti pagrebengak kas ina. Ay, Saan arumbang abay-bayan ta? Iso abayadam laengen ti cellphone ni Muna. wen. Bayada ka untap no malpasan ti amin. Ay, sakit ti ulo ti aramid and dayjay nga anak mau. Di mo pa'y lakat indarum ka ni Kapitan Dayja Aroy tapno agnakam. Kumaan, nana. Mabainak mat ngamin. Kan may sa, jak kayat tiriri no mabalin. Inton maminsan, di kagtaltalakan kwa na muna. Sip-siputam tigaraw na tunggal umay dito'y terse na pagpapayam. Uwan, nana. Tapno ammom, talaga barumbado Dayja Aroy. Amin nga agkakadakas nga aramed, adakan kwa na. Anya? Binayada kung titinakaw mo asilpon ni Muna. Rumbang lang nga. Tas ika nga ron ti amak. Roy, agbalbaliw ka kumamatay. Agbalbaliw! Anya ko mga ti baliwak. Kat kastoy talagang tilangak. Saan ka man atay piluso po? Day ta ugalim ti balbaliwam. Amom, sikan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, pati dayjay nga edna. Anya? Uray day nga edna? Kawan, makitam day ta nga ugalim. Edna kung kunami di tao. Apay katawan na am. Respetuam mat ati sa bale a tao. Pare Roy, bitinti inuman tanga arak. Ano, kayat mo? Ituloy tati. Ginom iti arak. Di kagdanag, pare Martin. Dapat kwartak dito ay. Siyak, timakam mo. Dahit naman ti kayat ko kan ka, pare. Sige, mapantangarod iti ayan ni Muna. Ta ije tanga aginom. Anya? Ijayan ni Muna. Sanan? Jak kayat ijay. Mapantalangin ijay tersena da Edna di talaod. Ijayan ti pagginuman ta pare. Sige. Sige ti makamo. Anya, nagbartek kayo iti sabali at tersena, itada kayo manan ditoy. Ay, saan na mabalin kanyak dayta? Roy, Martin, agawid kayo kitden. Anya? Saan kami Bartek? Nakainom kami laeng. Pudno dayta, aling Edna. Awan tilakok nga arak ditoy. Basta ya. Ingay balasang nga anak mo, aling Edna. Sa dinungay tayo na. Ay, sana may karin ni Sharon nga anak ko kan karoy. No kayat mo, mapan ka ije Manila. Taado ijay, ti maibagay kan ka. Anya? Tay talag barbartag kan agis istampay ti aramida. Tumulong ka mat iti trabaho dito'y balay Ne, tatang mat, di kayo ka di ako ngong, tapno di kayo lumakayat agos. Imbes mapan kay makimisa. Ha? Saan mat? Tasabali mat ti inkamis-misan, taijay mat tersina. Ha? Ay natatang ko aya. Ay, Ijay lang tawan harak ijay. Dito'y daga, adaw ti arak dito'y. nagado nga mom. Ay panawan ka man lagay. Tama nga noon niya pa iti maaramid ko kan ka. Mapunpunwan akon iti aramid ti anak mo. Nga anya? Agbalbalin ng abastos. Kas ka pilusupo. Anya nga dayta. Kas jay ayat tinasayaat nga anak. Iso pagbagam di anak mo. Barang sikat tinenggen na. Nakita ngagmay-may sa ni Sharon na jitersena da. Ay, Martin.
Kaduan na man kita. Mapantay ti ayan na. Ha? Anya? Nini. Ang mga ano anya mananday tapang panunutam. Sikamat. Anyat pa nagkikitam kanyak, ha? Martin? Good boy da ito'y agayim mo. Sige. Kaduan kan. Agyaman na ka. Mapantagis tambay tayan na. Pamrayak mo ito na. Di makisarasarita iti balasang ni Aling Edna. Manipod nagikat ni Roy nga kadal. Nagbalinan abastos kun man Martek. Kanya nga tayo, teramidag. Ay nasaya ta nakita ka dito ay Mario. Imaya, takayat ko nga ibaga kada kayo ti madi nga inaramid ni Roy nga anak mo, iti anak ko. Binastos ni Roy di anak ko. Banag adyak magustuhan. Iso nga idarum ko. Anya? Saan ang mabalin apalabsak dahito nga inaramid ni Roy iti anak ko, Kapitan? Yak mapakawan ni Roy iti naramid na. Paibadod ko lang. Roy? Anya ti makunam? Kapitan. Iraman mi ni Martin. Gapo ta iso ti kadwa ni Roy. Kinanunungan na ti inaramid ni Roy. Kuha, Paibalod ko lang ida. Tapnog na kamda. Saan kumabot pangasim Sharon. Pakawanan na kun. sorry, Sharon. Sorry talaga. Tadyak matlinapdan ni Roy, iti panang bastos na kan ka. Anya ti kayat yung aramidan mi, Sharon. Tapno mapakawan nyo ti anak ko. Naskan nga agmultada. Tapno sandan nga ulitan di naramid da. Agmultada? Wan, agmultada iti dakkel agatad. Ken, kayat ko nga agpartida iti dua baboy. Kat pagsasangwan dagiti tattao. Baboy? Kasta ti kayat may mapasamak. Ita, no di kayo manugot. Nasaysaya at laangan no ijay korten ti pagkikitaan tayo. Malalalala. Da kayo, ti manggandang iti dayta. Sige, pagtutungtungan nyo, anasayaan. Insaldak ti dagatayaw. Tapno da pagmultam, Roy. Tawan mo't mayat ngagpautang. Tatang. Tapno masaka tayo ti dagatayaw. Nas ka na manggad ka. Agurnong ka. Iti pagsaka tayaw. Tatang. Ay, nudi ka pa ilagnakam jak lambon. Ano ti mapasamakan ka? Isungagnakam kan! Si Kantumot ngamin, Roy. Agasang ngay tinaramid mo ka ni Sharon. Jakon baliksan. Mangiramraman ka pa'y. Inraman nak itumultam. Martin. Iso nga ita. Saan ako na makikuyog kan ka? Mangiramraman ka? Kat sige. Tumulong ak itimultam. Tanya ngay. Nairaman akmat. Kan kim manunungak iti inaramid mo. Ngamjak kayatan ti makikuyog kan ka. Mangipasubo ka. Ay, anya mo tanti kastoy anapasamak. Nakababainan, Roy. Sikan ti pagsasaritaan dagiti bumarangay. Uwan nga rod na anang. Katawaan dagiti malabsak nga giinom. Kaya't ko'y dadanugan. Saan man langin? Taisupay man na parikot. Nasaya ata na panunot mo dayta, anak ko. Tidaga tayo. Amangan no saan tayo amasaka. Sige nanang. Agtrabaho ak. Tapno masaka tayo tidaga tayo. Lakay, manun abulan tinapalapas.
Ngamsaan pa yan nagaw-awid ni Roy. Kumusta nga tan itinastrakan na trabaho iti syudad. Adda nga agpaiso ipaw-paw it na akwarta iti binulan. Ngam di mat agawid dun. Wano sumarungkar kumamot ka data. Agawid tulat ta. Sa bagay, nasaka tayon ti daga tayo nga insalda tayo iti. Tatimulong ti kasinsin na nga da ijay abroad. Da italaang, inutan na mo't itaabayadan kin ni kasinsin na. Huta. Ngam iti kaawan ni Roy dito'y barangay tayo. Nagtalnan dagiti chismosa. Nasaya at no kasta, bakit? Ay, maasyanak iti anak ta, lakay. Kaya kat anak ta nga ron. Hanggang saan arumbang akanunungam ti anak ta iti mading aramid na. Tas ipod pa'y ngamin kat konsensyemmet. Lakay. Ay, hanggang sa pa'y lako ba? Tagbalew ni Roy. At pasalubong ko kada kayo, nanang, tatang. Ingkatangan kayo umat iti kamisita yo. Ay na. Kasta ka di anak ko. Wen nanang, kan talagaan na gurnongak. Tapno mabayadak ti kasinsin ko. Kababain mo, nujak mabayadan ti utang tayo ken ko ana. Kumusta ngay mati trabaho mi dya syudad? Janitor laeng tinastrekak at trabaho. Tatang, nanang. Ngam, ti importante, agtultuloy ti sweldo. Kan pagsayatan na pa'y, naanos ti manager iti dadya kumpanya. Ay, kahit nasaya at no kasta anak kao. Anak. Agyaman akmait, ta makita kung ti pa nagbalbaliw mo anak kao. Sharon, imayak, umayak man na nagkidaw iti pamakawan mo. Sorry talaga, ha? Nagbalbaliw ako, Sharon. Kaya di ka kuman gumurgura kanya. Wan, naitadyo mat idintimul tayo. Isong awan parikot. Di na ko magurguraanan, ha? Pangaasim. Sige, saanon? Agyaman ak, Sharon. Ita, limag-anan ti barukong ko. Bayam, tayo ti sumaruno pa nagbakasyon ko. At danto pa sa lubong mo. Uwan, Sharon. Ala, ibagam ti kayat mo pa sa lubong. Tagatangag to. Oh, Martin, kumusta ka nga eh? Nabayag ka dito nagkita. At dan panggda ka ili, Roy. Iti may saan nalatak a restaurant. Ayos lang ti swildok ijay. Ay, nasaya. At ano kusta? Oh, katsika. Kumusta ti trabaho mi jay syudad? Nasaya at lata, pare. Makita ti pa nagbalbaliw mo ah. Saan kan alanggong? Ha? Nagmayat pa itan tibis ngay mo. Ha? Saan akas idi? Ati mirad amin abuok mo. Ha? Akas laka din kamang tigang. Ha? Nagbalbaliw ako, pare Martin. Kasto'y gayam tirik na tinasingpot a tao. Naragsak gayam sika. Ay katun Among pare, makimismisak pa yun Ay, oras siyak mat makimismisak matan. Day tati may sa makagapo ang nagbalbaliwag. Tako na ti mensahe ang nangagkuy simbaan. Naragsak ti Diyos kadagiti mang talikod iti bason. Kat agtong palda iti pagayatan na. Uy, ayos Among pa yun abalik sindagita. Maragragsakan ak, Martin. Kaputag para tagaya man nagbalbaliwan. Kat agyaman ta iti Diyos, Roy. Liklikam ti dakas nga aramid, gaputa sigurado nga iti odi na, sagrapam to matlaang ti ibungan na. Ngarod, paidalan ka iti sasaw ti Diyos, tapno agsayaat ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Jonaline Mensi Carino, iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.